Assalamualaikum hormatly No'qat Qavachmat kanal qattashchilari. Bugun biz Qarasuv rayonuna qarashli Qo'qon ayliga keldik. Qarangizlar, mana ko'rgan yerlar to'g'ri qarangizlar, so'lnaga. Shu safarni Qo'qon ayliga keldik-da. Like bosh kommentar yozib qo'yinglar. Qarangizlar. Abdal so'lni yerlariga Qo'qonchi. Azob bundan ham qo'sh yerlar ko'rsatib bizdan alsoy like bosh kommentar yozib qo'yinglar. Motorun Papa'nın sentri buna qarangizlar. Taksi yapıyorlar. Motorun Papa'nın sentri ekan qarangizlar. Papa'nın aylık motorun sentri ekan. Bu yerda magazin bor ekan. Borchoq bor ekan bu yerda. Motorlar. Qay yerda bo'lsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. O'zini tuzdan jana No'qat Qavachmat kanalini atlan sizlarga uyguchi maqullar malak olsun deb kelibmiz. Uyguchi jumush safarimiz Papa'nın aylık Papa'nın ayından olmuş olacak işte video rolik paylaştık. Bizden olsa like basıp komentar yazıp koyunlar. Son koz jet gösteriyoruz. Ona karanlığı mı? Arçaların kıvır tuğanlar. Ondan sonra ne geldi? Yanında geçecek yapalım. Sallallahu Sol yerden aldık orası kişiye röportaj var. Bizden alıştı vay. Onlar arçalar karanlık. Dostum arçalar geldi. Ona karanlık ona sahilçiler hem geldi. Yes alıp şaşırıp çıkıp oturup işte. Ona şu Papa'nın ayılından geldik. Şu yerde tollar var ekan, şu tollardan işte ne oldu? Keterlerdi. O möngüler gördünüzler mi kollarda? Motorlar. Ondan yerler var ekan Papa'ndaç. Papa'nın tollarında. Oho. Sapsın koz yerler var ekan. Motorlar. O maşine hotelü. Şu maşine var ekan. Motorlar. Like boş komentar yazıp qo'yinglar. Hurmatli tuğanlar, mana hozir O'shdan kelib turibdi tuğanlar. Qaranglar, dam olish chiqqan do'stlar men. Assalomu alaykum. Sog'lik, qanday bo'ldi? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? O'shdan qayerdan keldinglar? Kalelin ko'cha. O'shdan keldik aka. Maşallah, qaranglar, mazza qilib dimlama deyishayotgan. Shashiliq, dimlama. Boshqa joylarga tinch qilamiz kelishdi. Ha, yaxshi. Tinch yer ekan? Maşallah. Bu yer ne degan oila ekan o'zi? Ne degan yer ekan? Lag'mon emas. Lag'lan, ha? Maşallah. Ko'ngil o'tkazilmaydi, mayli. Hurmatli ona kelib, es olib ketishinglarni xohlaymiz. O, yerda dog' bor ekan. Qaranglar. Yaxshi. Es olib ketishinglarni xohlaymiz. Bizdan Qarasuv rayoni Papa'nın aylidan qaraydik. Papa'nın ayliga o'tgan. Qaranglar, hurmatli onlar. Sapsın so'lni yer ekan. Hurmatli onlar, mana uyqudan milisiyadan do'sh chiqib o'tadi. So'ng o'zi qochib olmadim hozirchi. Qarang, so'lni yerlar bor ekan. Oho. Sapsın mazza. Kelib shu yerga kelsa olib ketishingizni xohlaymiz. Hozir o yoqdan bir tuğanlarimiz dem olib ekan. Hurmatli tuğanlar, biz hozir keldik. Buna kelsak bu yerda O'shdan kelgan bir tuğanlar bor ekan. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshilar? Esol qanday o'tdi? O'zingizlar tanishtirib ketsangiz bo'ladi. Biz O'shardan keldik aka. Esolg'an shu Lag'landa so'lning mumkinlari bor degandan kelib aka, Esol toza o'ta so'lnijelar ekan. Bizga yoqdi aka. Yaxshi ekan. O'ta so'lnijelar ekan aka.
келиңиздер, келип эс алып кеттиңиздер. Абасы деле таза экен, природасы деле сонун экен. Жакшы жерлер экен, дос балдар менен келдик. Оштан канча километр экен бу жерге чейин? 60-65 километрдей болду. Жакшы, машалла. Эс алыңар жакшы болсун, рахмат. Рахмат. Allah razı olsun. Урматтуу Ноқат Қажымат өткеннен катталасыздар. Караңыздар, кандай жерге келдик. Коо жерге. Бияга коркунучтуу экен. Бияга чын айтсам духум жетпеди. Урматтуугундар келип эс алып кетсеңиздер болот экен. Сапшын сонун жерлер. Ушул жерге чейин зорго менен жетти. Бияга сапшын коркунучтуу жана байбаттуу жер экен. Урматтуу Ноқат Қажымат өткеннен катталуучулары. Келиңиздер, эс алып кеттиңиздер. Ошол басып Папан айлыгынын Лагылан деген айылынын эс алуучу жерлери бар экен. Ушундай колтун ичич, караңыздар. Урматтуугундар. Чын айтсам мынага айтышкан мек байкалдым. Абдан сонун жерлер бар экен. Ояга кире албадым. Караңыздар, урматтуугундар. Келип эс алып кеттиңиздер. Ана шаркатманы көрүңүздөр, урматтуугундар. Кай жактан шута билбейм болчу. Караңыздар. Келтатты жоолуп кетти го. Аз кеп калат. Урматтуугундар, караңыздар. Суу экен бул жерчи. Үшүп кеттим. Үшүп кеттим дегенде. Урматтуугундар, караңыздар. Абдан сонун жерлерде. Урматтуугундар, караңыздар. Көрүнтө акчалар. Мына билекте бала келтат. Азыр эмне кылабыз? Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Эс алып кандай болуп атат, туугандар? Жакшы. Ой, ичкерде сонун жерлер бар экен да, бирокчу. Жүрөгүм түшүп калды, мен азыр кире албай, нарага өтө албай. Мына 3 та бир тууганыбыз Оштон келиптир. Ош шаары Юго-Восток. Юго-Восток шаарына келиптир. Я кандай экен, Онадыр. Onadır'dan geldi, dostum Yugoslavya'dan geldi. Жакшы. Сонун жерлер экен. Ой, ичкерден сонун жерлер бар экен, бирокчу. Birgeleş kirez. Урматтуугундар, мына шаба каяктан түшкөнүн билбейт экен, одудан түшөбү, короче. Караңыздар. Сапын билбейт экен да. Сапын сонун жерлер бар экен мына. Оштон Онадырдан Юго-Востоктон келген балдар менен келдик. Караңыздар. Урматтуугундар, караңыздар, мына экинчи немесиге келип азырчы. Бул жак эмне ошондой туюл экен да. Бул жактан тунук суу агат экен. Караңыздар, урматтуугундар. Көрүнүп тунук суу агып атат мына. Азыр мына Оштук бир туугандар менен айланып жүрөбүз. Булар сайылга келген экен, дем алууга. Балдар бул неме экен? Таш бекен же чопо экен, карагылачы. Таш окшойт, да? Наза жерлер бар экен, карагыла. Урматтуугундар, келген амар мында, келбеген амар мында бул жердечи. Погода маза болуп турат да. Жолду көрүңүздөр. Урматтуугундар, мына дагы келдик биз бир жерге. Оштон келген туугандар экен. Ассаламу алейкум. Бир туугандар, жакшысыңарбы? Эс алып кандай өттү атат? Өзүңөр таанышып катты сүйлөп кете бергиле. Кайдан келдиңер? Биз Ош шаарынан келдик. Мен атым Аман, досторум менен бүгүн эс алганы келдик. Сонун абдан сонун жерлер экен. Баардык Кыргызстан жарандарына, башка өлкөлөргө да сунуш кылабыз, келип эс алып кетишсин баардыгы. Адрес кандай экен? Адрес бул жак Папан жактан келгенде Багылан деген айыл, э? Багылан. Лагылан айыл, э? Семейдик эсен болот экен, айылдар менен, бала чакалар менен. Жакшы. Бүгүн жоролор менен келген экенсиңер да, Машалла, жакшы эс алып болуп кетсин. Бул жерде азыр шашылык пишип атат экен. Бул жерде дымдама кылып атат экен, караңыздар. Жакшы, бар жок жакшы, жайында. Эс алууңар жакшы өтсүн. Туугандар, тынч болуп, аман болуп көрүшчү. Ноқат Қажымат өттөн кеч издесеңер мен чыгам утабыз. Силер өзүңөр чыгасыңар. Тынч болуп, аман болуп. Шашылык жейишибиз мүмкүн. Мына караңыздар. Шашылык самсак кылып жеп кетишти, шашылык. Канча кило кылдыңар да өзү? Бул жерде канча килограмм бар? 3 кило. 3 кило. 3 кило 5 адам. 7 адам. Баш 7 адамга стакан жетер экен да. Шашылык кылып жесең өзү маза экен бул жердечи.
aka ama tog'da olib qo'ysang ham bo'laveradi aka. Aldık. Aldık. Karаңыздар мұны. Мына тақсылар келіп, бүгін ес алайлып. Бүгінгі күнге жұма. Жұмаңыздар марек болсын демекшіміз. Тілек қашып жұма оқып албадық. İşlerмен келіп. Бізге спонсор болған Каймос спорт клубы, Мурза Найман жана Ынтымақ спорт клубынан терең разышылық білдіреміз. Тынч болыңыздар, аман болыңыздар. Дағы Құдай қаласа көрсетеміз. Мына шашлық пішіп жатады. 15-20 минутта даяр болады иншаллах, Құдай бұйырса. Мына дым намаз пішіп жатады. Мына өзіншелік жазмын қараңыздар. Шашлықтың nasıl? Motoruna қараңыздар, мына Bonan sonunlarından beri yapıya çıktılar çıkışı. Şunda yes al şirek de hiç. İş bolu öyle onlar. Bonan sonan Pepsi, Pepsi. Kıskası borcu ona götürdü. Қараңыздар yes aldı oturdu. Pogoda nasıl oldu hiç. Motoruna қараңыздар. Ondan sonuncu yerler. O yoktu da adamlar oturuşat bollarçı. Nasıl da şaşırtıp şu da etti. Aramızda boşluk tuğanların kolu gül de öz yok tuğanların hiç. Maşallah. Boşluk Kırgızistan'ın kaysı yerden olsa da gelip şu yere gelip salıp geçsenizdir. Doğum katından bile mazı ötet bu yerde katından suç. Şaşılık mazı. Bazen olsanız bunu 100 sonuna geçti de şaşılık hiç. 120-150'den. Aramızlar. Ona maşına geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8'te maşına geldi. Ona қараңыздар. Ona şu жерге келіп алып кеттіңіздер. Сіздерден сұраншы. Дауын оғат қаржымат өткен ал, дайым өзіңіздің атыңыздан жаңа оғат қаржымат өткен алынан там бүгінгі жұма намазыңыздар қабыл болсын демекшіміз. Тыныш болыңыздар, аман болыңыздар. Biz Қарасу районының Папан айыл үкіметінің Лағылан деген айылына келдік. Тыныш болыңыздар, аман болыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху демекшіміз.